Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sultan bilan masjidda ko'rishuvlar matur bir traditsiyaga kirib ketdi bit bizning. Endi o'zgan darsda Sultan bilan biz o'sha masjidga bir kuzatuv yasadik, shulay bit. Endi bugun narsa turida söylashamiz Sultan? Aydigiz ozon turida. Ozon turida. Big aybat o'ylab topding Alisin mana. G'arab tilidan ozon degan so'z azan deb yong'iraydi. Nechga o'ylaysan, ozon degan so'zning tarjimasi nechga ekan? Qishqirib kishilarni namozga chaqiruv. Mashallah. Shunda naq üstüne bastın. Chaqiruv degan ma'noga ega ozon so'zi edi. Shuning haqida bugun tafsirlabroq so'ylashik. Sultan, senga tag'in bir ko'rsatirga deb shunda olib kirdim. Tanidingmi? Bu bizning Ravza masjidi. Biz sening bilan hozir o'tira turgan masjid, mana edi ustan qarag'alik masjidga. Masjidlarning ko'rganingcha turlari bo'laymi? Kichkina masjidlar g'alatda bir manorali bo'lalar. O'rta o'lchamdagi masjidlar 2 manorali, endi jami' masjidlar 4 manorali bo'lalar. Hali siritib aytam, big zo'r, g'ajab zo'r masjidlar bo'la 6 manorali. Mana misol uchun bizning Qozon o'rtasida ilk masjid bo'lgan betindami Qozon xonligida u hatto 6 manorali bo'lgan deb so'ylar. Ya'ni big eng zo'r shu tirayog'i uchun eng zo'r ham ko'p kishi siydirishli masjid edi. Agarda ko'z solsang, uni ko'rasizmi, oylar masjidning o'zi kabi bir tarafga yo'nalgan. Qaysi tarafga deb o'ylaysan meni? Qibla. Qibla tarafına yo'nalgan. Haligi maketning ali tog'i bir o'zinchaligi bor. Ko'rsataymi? Tingla. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. O Marseli bu bit ozon bo'ldi. Menda ozon etirga yerinasi-kile. Sulaymani. Edi oysa men senga ozon bo'yicha ma'lumot beraman. Ozonni g'alatda qiblaga yo'nalib aytadilar. Ya'ni qibla bizning mana shu yoqda bitindaymi? Har namoz oldindan ozon aytadilar. Ozon endi ul chaqiruv ma'nosindagi so'z, ya'ni biz namozga chaqiramiz. Alamdagi ikkinchi ma'nosida bor, ruxsat ma'nosi. Ya'ni ozon yong'irag'ach endi shiratdagi namozni o'qirga ruxsat degan shunday so'zi bor. Aydal bo'la aytamiz. Sening bilan ozonning birinchi g'ibarasin bo'lsa-da aytib qaraylik. Aytib qaraysan keladimi? Mazin eng birinchi ozonda Allahu akbar de. Sening o'ylaganing yo'qmi ekan, bo'lmadimi ekan, ne uchun mazin birinchi so'z aytib naq mana shuni qo'llana hamni Allohu akbar narsa degan so'z ekan? O'ylaganing bo'ldimi? Bo'ldi. O'yladim, javob bera olmadim. Bilasizmi, narsa buning hikmati shunda Allohu akbar, Alloh taolo eng buyuk ma'nosida ko'rasizmi? Mana bunda buyuk degan so'z ul ortiqlik formasida kelasiz bitinda. Tatar til darsida sifatlarning darajalarini o'rgandik. Onun bor masalan ortiqlik darajasi, ortiqlik formasi, ya'ni Alloh taolo eng buyugi ham Mesela bir sirni şişimeli, mazin mana şulay tirib kishilarni Allahu akbar deb chaqirganda, kishi o'zining bir ishi bilan mashg'ul bo'lirga mumkin. Ham shunda Allahu akbar deb mazin chaqirgach, kishi o'ylarga tiyir. To'xta, bu ishimdan Alloh taolo buyukroq buyt, Alloh taolo butun aybirdan da buyuk. Shunga ko'ra aytaylik, men bu ishimni qoldirayim. Men kelimali masjidga ham men namoz o'qiyman. Shunga mana bu Allahu akbar degan so'z bilan boshlanadi endi. Muazzinlar ozon aytuvchi kishilarni endi muazzin deb aytadilar. Ular qo'llarini ishiga deb qo'yadilar. Men aytib, namoz o'qiganda, ozon aytganda qo'llarini mana bular qo'yadilar, aymi? Mana seni ko'rganing bordir, nindir boshqaruvchilar sahnaga chiqqanda ularning quloqlarida narsa bo'la? Naushnik, quloqchin bo'laymi? Bu da o'ziga ko'ra bir quloqchin, ya'ni bigrak tayli ochiq havoda ozon aytirish uchun ham o'z tovushini eshitish uchun qo'llarini mana shu aytirib qo'ygandan so'ng qo'yib qarali, ham o'zingning tovushing senga aybatroq eshitiladi. Mana so'ylashib qara. 1 1 1 2 degan. 1 1 2. Ko'rasizmi, sening tovushing o'zingga quloqqa kira, ham sening o'zing tovushingni aybatroq idora eta olasan, tug'ilroq ayta olasan. Shuning uchun da mana shu naushnik deb aytdik, quloqchin deb aytdik. Quloqchinlarni kiygan ravishda biz o'zimizning mana shu quloqchinlarning tovush darajalarini osha yeysa kimita olamiz. Masalan, mana bular deb ochsak, tovush bizga ko'proq kira, ham biz o'z tovushimizni aybatroq eshitamiz. Biroz yopsak, tovush bizga yumila, ham tovush endi kimroq kira boshlaydi. Noshara. Aytaylik, masalan, sening bilan ozonning birinchi g'ibarasini yong'ratib qaraylik. Endi biz bu shiratda qiblaga burilmaymiz, mana shulay. O'zimizga nechuk o'ng'ayli shulay bosirmiz. Mana quloqlarni, quloqchinlarni kiyib
Беренче гыйбарәне әйтер өчен, мәсәлән, сиңа күп итеп хәзер һава алырга кирәк. Менә аның бит инде профессиональ сыры бар. Без телевидение хезмәткәрләре буларак ул сырны беләбез. Тынны без алабыз күкрәккә түгел, менә шушы корсак өлешенә дип әйтик инде. Һәм шулай дип алган очракта ул безгә күбрәккә җитә һәм безнең тавышыбыз да куәтлерәк яңгырый ала. Әйдә, мәсәлән, шушы гыйбарәне әйткәндә дә без корсак куышлыгына күп итеп һава алып, Аллаһу әкбәр дигән сүзне беләсеңме, аны бераз гына көйгә салабыз, татар мәкамына салабыз. Мәсәлән, менә болай яңгырырга тиеш. Кулларына куйдык һәм менә бу шта мин әйтеп карыйм, аннан соң син әйтеп карарсың, яме? Һаваны алабыз. Аллаһу әкбәр. Хәзер син. Аллаху әкбәр. Яхшы, хәзер кычкырыбрак әйдә, менә мин синең шушы тавышыңны, һаваңны кысам, син инде кычкырыбрак, яме, әйдә. Аллаһу әкбәр. Аллаху әкбәр. Хәзер тагын да кычкырыбрак кара. Хей дип әйтеп кара әле. Хей! Менә шул тавыш белән хәзер азан әйт, әйдә. Аллаһу әкбәр. Аллаху әкбәр. Бу сиңа югарырак, син түбәнрәк төш. Аллаһу әкбәр. Аллаху әкбәр. Менә бит, менә дигән чыга. Әйдә тагын ахырдан көчле иттереп бөтен һаваны ал да. Аллаһу әкбәр. Аллаху әкбәр. Менә бит. Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр. Аллаху әкбәр. Аллаху әкбәр. Әйбәт, әйбәт. Халыкта шундый бер риваят йөри, Солтан. Берсендә бер авылда яшәүче агай, авылның имамы, авылның хәзрәте янында килгәндә, хәзрәт, мин өчен бәхетсез икәнсең ди. Хәзрәт, беләсеңме нәрсә дигән? Нәрсә? Безнең авылның мәчет манарасыннан көн сайын мөәзин сине бәхеткә чакыра. Синең бер тапкыр гына булса да мөәзингә җавап биреп мәчеткә килгәнем булдымы соң дип сорый иде. Нәрсә, мәчеткә килсәм бәхетле булыр идем дә, мөәзин мине чыннан да бәхеткә чакырамыни соң дип сорый иде. Әйе, чөнки азанның хайя аләл фәлах дигән сүзе әйдәгез бәхеткә дип тәрҗемә ителә. Шушы сүзгә бер генә тапкырда син җавап биреп мәчеткә килгән булсаң, бәлки бәхетле дә булыр идең дип җавап биргән. Шуңа күрә бүгенгә без инде саубуллашып торабыз. Барчагызга да Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын дип. Киләсе очрашуларга кадәр.